І знову щиро вітаю вас на каналі Вітландський Бровар. І ми з вами знову будемо виживати у Вільні. Зараз надійшов час обіду, і я поспробую приготувати щось танне і смачне з того, що у мене є. А зекономлені гроші я буду відкладати, щоб набити автоматичну варку. Коли я допомогу вам так само зекономити криху грошей, ті вам просто подобаються странні відео, ви можете підписатися на мене на Патреоні. І тоді ви допоможете мені хутчей собрати на эту самую варку, і ми будемо варити з вами смачне пиво. Починаємо. Итак, что ж мы сегодня будем готовить? Вельми проста ежа. Это бульба. Вось яна, смаженая бульба. С пячонками, со сметаной и чесноком. Все вельми танно, вельми просто. И зараз покажу, як. Мыем бульбу. Чистим бульбу. Наливаем у пательню криху олею. Не шмат, экономим. И нарезаем бульбу на дольки. Готово! Крышка нам не потребная, потому что, как мы хотим, чтобы бульба атрымалася золотистой и смачной, треба смажить яе без крышки. Вагенчик робим поменьше, каб не пригорело. И смажем до готовности. Не возбраняется каштовать у процессе. Крыху посолить. Раз. Два. Крыху поперчить. И зноў усё перемешать. Покуль смажится бульба, мыем пячонки. Ставим пательню на огонь. Не ставится. Еще раз. Додаем криху олею. И вываливаем туды наши пячонки. Коли вы еще не здогадалися, яны курыныя. Так, далей. Часник. Некалькі зубков. Таўчэм яго чым зручна.
само засыпаем у пательню. Так, перемешиваем. Не забываемся про бульбу. Даем усяму крыху обсмажиться, не забываючи час от часу помешивать. А пячонки можна нават накрыть крышечкой. Дадам яшчэ зусім крышечку алею, каб лепей смажылася. Вось так. Ну вось, ружовага колеру я больш не бачу, а таму зараз можна крышачку пасаліць. Пячонкі жруць шмат солі. Так, на жаль, не запісаўся ў мяне кусок. Пасля солі я дадаў туды яшчэ перца і, канешне, сметанкі. Старанна ўсё перамяшаў, потым накрываем крышкай и покидаем тушиться на 10-15 хвилин, не забываючи помешивать час от часу. Не забываемся и про бульбу. О, обсмажилася уже, хутка будет готово. Калі ў рэцэпце вы бачыце, што напісана «гатаваць да гатоўнасці», то просто пакаштуйце ў працэсе. І ви зрозумієте, готова чи ні. Амаль. Ну вось, падаецца, ўсё готова. Якая прыгажосць. Вырубаем. Зараз будем обедать. І вось, што ў нас атрымалася напрыканцы. Я вырашыў, што добрым дадаткам да гэтага обеду будзе салат, які я гатаваў мінулым разам. Калі вы не бачылі, абавязкова паглядзіце, спасылка будзе. А таксама пакаштуем напрыканцы той самы напой са смакам квасу, які мы набылі ў Рымі. Цікава, што гэта. А каштаваць гэта ўсё я буду не адзін. Дзе там схаваўся? Незразумела? Незразумела? Ну давай пачастуемся. Так. Бульба вельмі смачная. Вельмі. Пячонкі. Агонь. Спалучэнне агонь. Хочаш? Ну, смелей, смелей. Так, ну. И, конечно же, гэты цуда-напой. А гэта не блага. З задавальненнем буду піць. Ён не такі салодкі, як квас. Ну, выглядае, нібыта квас крыху падразбавілі, газіравалі, і атрымаўся такі напой. Нармалёва, піць можна, смачна. Не газірованы. Газірованы, што ли? Ён газаваны таксама, але ж тут, падаецца, не квас. Дзякуй усім, подписывайтеся на Patreon. На, каштуй. До новых сустрэч. Пакуль!